aganje niyagaba Dickson ari njya bakumanya kececeko we niwe umwana ubisere nyeshento we bomfoba mu isere men tinko manya we atabantu twena no turyaha tuyarikirire zoba yasi babuzire ico cireco asiba nshingire hanze yanje banganira ikirire ata namboye no munzu tutinere mbwenu mbena nishaba government nayo yani yatiyamba mazime kujyana atozode nyotinka shwire ninda shwire kubanga kunda shwire ati nazaru umwana mwese bakamukora nkebe bakoze umwana wa mukuru wanje mwese ati nkebyo nimbani koraje mwene government nabanishaba ngo yatiyana sebyo kushera wakabara kawo ati chinda akore kambe kwasire mukugeza mpaka ubwo maranga government ayera yateje porani ekaterera ukabona kutasi yebyo konka shobo chino muteka de bacho kutasi mbinchino ovede tubentwenda no kore mbaga nembe nyenze ndikora kimwe naye wero mugebyo kwango ubwo mwana ubisire bare mbenda kumubati bare bajya abana babi atozode mbe nasha twirengu zona nazitiraho ibyo no mu porani yaranga njastane koze kozire yona yabishara ngwe nyowe ngo tutsi okunuye